ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро бо муҳимтарин хабару гузоришҳо аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Полша таъин намудани Ғайратшоҳ. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии федеративии Германия Ғайратшоҳ соҳибназар Қаноатшоҳ ҳамзамон сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Полша таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 24 июли соли 2019. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 июли соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини якуми сардори хадамоти зиддиинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Одиназода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Одиназода Назар Санг бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини якуми сардори хадамоти зиддиинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 июли соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини сардори хадамоти зиддиинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Саид Муродзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Саид Муродзода Абдусамади Абдуваҳоб бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини сардори хадамоти зиддиинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 июли соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини якуми раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Муъминзод. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Муъминзод Абдулмаҷид Мубин бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини якуми раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 июли соли 2019 дар бораи сардори хадамоти зиддиинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Муъминзод. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Муъминзод Абдулмаҷид Мубин сардори хадамоти зиддиинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 июли соли 2019 дар бораи муовини якуми сардори хадамоти зиддиинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Музаффарзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Музаффарзода Дилшод Музаффар муовини якуми сардори хадамоти зиддиинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 июли соли 2019 дар бораи муовини сардори хадамоти зиддиинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Мусозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Мусозода Зайдулло муовини сардори хадамоти зиддиинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. идомаи ахбор. имрӯзҳо гармии ҳаво дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе то 40-45 дараҷа мерасад. дар асоси таҷриба дар рӯзҳои гармии зиёд набояд амалҳои марбут ба гулу гулбуташинонӣ ва обёрӣ намудани гулгашту сабзазор анҷом дода шавад. бо назардошти ин таҷриба дар шаҳри Душанбе ин амалҳо шабонгоҳ дар ҳавои мӯътадил анҷом дода мешавад. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. бо назардошти он ки рӯзона ҳарорати ҳаво дар пойтахт бениҳоят гарм аст, кормандони муассисаҳои истифодабарии роҳҳои 4 ноҳияи шаҳри Душанбе фаъолияти хешро дар самти шинонидан ва нигоҳубини гулу буттаҳо баъди фурӯ рафтани офтоб ва дар шаб ба роҳ мондаанд. мутахассисони соҳа дар вақти гармии зиёди ҳарорати ҳаво шинонидан ва об додани гулу буттаҳоро ба манфиат намешуморанд, зеро таъсири гармии зиёди офтоб боиси хушк гардидани гулҳои навшинонида шуда, ҳамчунин обёрӣ намудани гулҳои мавҷуда баръакс
акси сабзиш мебошад. раванди нигоҳубини гулҳои бисёрсола мавсимӣ ва ғайра аз ҷониби гулпарварони муассисаи давлатии раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур рӯйнавор оварда шуд. ҳар як корманди муассисаи мазкур саргарми кор буда барои сабзу хуррам нигоҳ доштани пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе саҳми хешро мегузорад. کوشش میکنیم که گلها همیشه سبز و خورم باشن که همه مهمان‌های میامدگی از شهر ما حلاوت برن. طبق اطلاع تنها برای شنیدن و نگاهبینی گلها در مؤسسه دولتی ریاست استفاده‌بری راه‌های ناحیه شاهمنصور 115 نفر سفربر گردیده. اکثر آنها تجربه زیادی گلپروری دارند. قسمت بیشتری گلها و شفت راه‌های اتومبیلگرد با اصول معاصر خودجاری یعنی توسط آبپوشک‌های اتوماتیک کننده شده آبیاری می‌شوند. باقی مانده موضع‌ها با ماشین‌های مخصوصی آبپوشکی شماره‌شان در مؤسسه 18 عدد است آبیاری کرده می‌شود. در ناحیه شاهمنصور 5 گرمخانه و همچنین چندین موضع‌های گلپروری موجود است و در آنها همه نمود گل‌های آرایشی موسمی و بسیار ساله پرورش کرده می‌شود. در مجموع از جانب ساختارهای داخلدار برای زیبا گرداندن حدود ناحیه در مساحت زیاده از 3000 متر مربع گل پرورش کرده می شود. از اولی موسم گلشینانی تا به امروز در حدود ناحیه زیاده از 3 میلیون دانه گل‌های بسیار ساله موسمی و زمستانه شنونده شده است. غیر از آن که سری چند وقت گل‌های شنونده شده عوض گردیده با طرح و کمپوزیسیون نو حدود ناحیه سبز کرده می شود. اینچنین همه روزه در جای گل‌های خشک گردیده به حساب میانه از 5 تا 10 هزار گل‌های نو شنونده می شود. در نیم ساله اولی سال روان نقشه گلشینانی در ناحیه شاهمنصور 217% اجرا گردیده است. مسافه راه‌های در توازن مؤسسه دولتی ریاست استفاده‌بری راه‌های ناحیه بوده 206 کیلومتر را تشکیل می‌دهد و دو طرف قسمت زیادی این مسافه گلکاری کرده شده است. در زمینه توجه راهبریت عالی مملکت و دستگیری‌های همیشگی شهرداری امروز کارمندان ریاست استفاده‌بری راه‌های ناحیه شاهمنصور با تکنیک و مکانیزم معاصر خدمت‌رسانی و دیگر لوازمات مهم تامین بوده برای هر کدام او شرایط خوبی کاری فراهم میباشد. فعالیت شبانه روزی کارمندان مسئول ساحه خاصه بدرخوابی آنها از جمله مهنت پیوسته زنان و بانوان میباشد که امروز حدود ناحیه سبز و خرم و برای کار و زندگی مردم شرایط سازگار موجود است. شهروندان را نیز ضرور است به قدر زحمت این نفران برسند و در آباد و پیشرفته بودن مکان آرزوها پایتخت مملکت شهر دوشنبه سهم گذارند. соҳаи нафту газ дар саноати кунунии мамлакат нақши муҳим дорад. дар вилояти Суғд бинобар корҳои иктишофии геологӣ дар майдонҳои ояндадори нафту газ захираи нафту газ беш аз 100 миллион тонна сӯзишвории шартӣ арзёбӣ гардидааст. шарҳи мавзӯъ дар гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. корҳои пармакунӣ дар чоҳи ҷустуҷӯии рақами 17 маҳрам аз ҷониби коргарону мутахассисони ҷамъияти саҳомии Суғд нафту газ ҷараён дошта то ин давра пармакунӣ ба беш аз 4500 метр баробар гардидааст. омӯзишон нишон додааст ки ин майдони маҳрам бениҳоят захираи калон дорад. қариб 16 миллион захираи нефти газ дорад, 3 миллиард захираи газ дорад. лекин майдон хеле душвор мебошад. ба се ҳисса тақсим шудагӣ. дар ҳолати пармаканӣ чоҳо маълум шуд ки се қабатҳо маълум будааст: қабатҳои шимолӣ, қабатҳои мобайнӣ, қабатҳои ғарбӣ. аз ҳамин сабаб ҳам қабатҳои шикастагӣ ҳай майдон хеле душвортар мебошад. лекин ба душворӣ ҳамин накарда бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон корҳоро мо давом дода истодем ва то охири сол мо ҳаракат мекунем нақшаи базима гирифтаи худро ба 4800 метр мерасонем. ҳамкориҳо бо ҷамъияти саҳомии Ӯзбек геофизика барои гузарондани корҳои геофизикӣ аз сабаби ҳарорати баланди қабати кон дар чуқурии имрӯза ва бо кӯмаки ҳукумати ҷумҳурӣ бе пардохти маблағ таъмин гардидани лӯлаҳои махсуси чоҳкобии ду андоза қудрашон 140 ва 73 миллиметра ва пешрафти минбаъдаи корҳои сохтмону пармакунии чоҳи нафту гази маҳрам мусоидат менамояд. истихроҷи нафту газро дар конҳои мавҷуда асосан ҷамъияти муштараки петролиум Суғд амалӣ менамояд. дар 6 моҳи соли равон ҷамъият 5336 тонна нафт ва 392.5 метри кубик газ истихроҷ намудааст. ҷамъияти петролиум Суғд аз ҳисоби манбаъҳои худӣ сармояи дохилӣ дар як қатор чоҳҳо таъмири асосӣ гузаронда як адад механизми пуриқтидори борбардори азимаш 80 барқарору навсозӣ 3 адад нақлиёти махсуси соҳавӣ харидорӣ намудааст. дар вилояти Суғд 7 корхонаи коркарди нафт фаъолият мекунанд. алҳол танҳо корхонаи нафтрасони шаҳри Конибодом дар коркарди нафт истеҳсоли сӯзишворӣ аз он нишондиҳандаи нисбатан хуб дорад. корхонаҳои боқимонда ҳаҷми ками нафтро коркард карданд. таъмини корхонаҳои коркард бо нафти ватанӣ як аз масъалаҳои асосист. дар ноҳияи Ашт, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ноҳияи Конибодом накам аз 25 майдонҳои ояндадор
корҳои илмии тадқиқотӣ гузаронда шудааст ва захираҳо муайян карда шудааст, ки дар он ҷо якчанд ширкатҳо хоҳиш доранд, ки барои пармакунии чоҳҳо, барои гузарони корҳои сейсмикии иктишофӣ корҳоро оғоз намоянд. майдонҳои азияти сейсмикӣ, ҷустуҷӯи геологӣ омӯхташудаи Равот, Патари шимолӣ, ҷанубӣ, Хоҷабақирғон, Хамирҷои Кӯчкак, Тағои Кӯчӣ, Маданият, Маҳрам, Конибодом, Хайроқум, Суфатоғи ғарбӣ, Суфатоғи шарқӣ дорои захираҳои бойи нафту газдор мебошанд. Истифодаи минбаъдаи захираҳои мавҷудаи нафту газ, бурдани корҳои ҷустуҷӯи геологӣ, сохтмону пармакунии чоҳҳо асоси рушди соҳа хоҳад гардид. Ғафзали Раҳмон, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, Ахбор. صادرات میوه‌های شهدبار و از جهت اکولوژی تازه به خارج مملکت سال تا سال می‌افزاید. امسال نیز با استفاده از امکانات موجوده ده‌ها تن نوع‌های گوناگون میوه و سبزیجات به شهر و ولایت‌های فدراسیون روسیه صادرات گردید. برای فراهم آوردن شرایط مساعد کار و فعالیت و دستگیری هموطنانمان که در کشور پرم سالها باز به تجارت مشغولند، مسئولان جمعیت تاجیکان با مأموریت شهر و دیگر مقامات داخلدار همکاری را وسعت می‌دهند. محض عملی کردن چنین تدبیر امکان داد که در کلانترین مرکزهای سودا و نقطه‌های فروش تاجیکان مقیم کشور پرم فعالیت کرده در تجارت مال و اشیاء صنعتی و کشاورزی موفقند. در اکثر نقطه‌های سودا هموطنان ما فروش خشک‌میوه‌های تاجیکستان را به راه مانده‌اند که خواهشمندان برای خریداری و استعمال این نامگوی محصولات در کشور پرم فدراسیون روسیه زیاد می‌باشند. در اساس طلبات روزافزون به میوه‌های شهدبار تاجیکستان، صاحبکاران تاجیک صادرات آن را به شهر و ولایت‌های فدراسیون روسیه همساله زیاد می‌نمایند. اکثر صاحبکاران تاجیک در حدود کشور پرم شرکت‌های خصوصی تأسیس داده در تامین هموطنانمان با جای کار موافق سهم می‌گذارند. در هر یک شرکت‌های خصوصی و مرکزهای سودای بزرگ که صاحب ملکان تاجیکان مقیم کشور پرم می‌باشند تا 50-60 نفر هموطنان ما با جای کار تامین گشتند. مسئولان جمعیت تاجیکان این منطقه با هموطنان برون مرزیمان پیوسته در رابطه بوده از شرایط کار و فعالیت آنها به واسطه با خبرند. تأسیس کارخانه‌های خرد و میانه استحصالی از طرف صاحبکاران تاجیک در کشور پرم امکانات‌های زیاد را برای با شغل دائمی فرا گرفتن هموطنان ما بیش از پیش فراهم آورده است. محمد علی سفر، خورشید سید احمد از کشور پرم فدراسیون روسیه برای برنامه اخبار. موضوع دیگر، آسایشگاه‌های تاجیکستان دارای امکانیت بزرگ طبیعی برای استراحت و طبابت می‌باشند. در آسایشگاه آب شفای ناحیه تیمورملک گل سیاه موجود است که آن به بسیار بیماری‌ها دوا می‌باشد. گزارش حکمت‌الله حسین زاده از ناحیه تیمورملک. در ناحیه تیمورملک مؤسسه سالمگردانی و پیشگیری بیماری‌های آب شفا فعالیت می‌کند. برای طبابت و استراحت مهمانان در آسایشگاه مذکور تمام شرایط‌ها فراهم آورده شده است. طور کارمندان آسایشگاه ابراز می‌دارند برای طبابت بیماران آنها از گل سیاه که در خود ناحیه موجود است استفاده می‌برند. در اینجا از 19 زیادتر نمود طبابت برای بیماران گذرانده می‌شود. می‌توانند بیماری‌هایی که عصب، بیماری امراض درونی، بیماری زنانه، بیماری اورولوژی و غیر کسلا میتونه طبابت کنند. در آسایشگاه مذکور از تجهیزات‌های معاصر طبی نیز استفاده می‌برند. تجهیزات‌هایی که آپارات‌های برقی رو استفاده می‌برم که نامشون المگا 01 بعد ویبراتور برای بیماری عصب برای استخوان‌دروز صحبت می‌کنند. میزاجان از کارمندان آسایشگاه قناعتمند می‌باشند زیرا تمام رفت استراحت زیر نظارت آنها می‌گذرد. طبق نقشه در اینجا برای باز هم بهتر نمودن خدمت رسانی و جلب میزاجان نقطه‌های نوی معالجوی جوابگوی طلبات روز ساخته می شود که می تواند در آینده برای حفظ سلامتی ساکنان شهر ناحیه‌های گوناگون مملکت خدمت رساند. حکمت‌الله حسین زاده از ناحیه تیمورملک ولایت ختلان برای برنامه اخبار. در شهر لواکند با ساحه‌های افضلیت‌ناک جامعه خصوصاً بخش معارف و تندرستی توجه خاص ظاهر کرده می شود. در زمان صاحب استقلالی در شهر لواکند 6 مؤسسه نوی تعلیمی، 1 بیمارخانه و 2 مرکز سلامتی دهات ساخته به استفاده داده شده است.
дар даврони соҳибистиқлолӣ соҳаи маорифи шаҳри Леваканд бо суръат рушд кард. Танҳо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин давра дар шаҳри Леваканд 4 муассисаи нави таълимӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. Таълимгоҳи рақами 13 аз ҳисоби Бунёди миллии иҷтимоии маблағгузории Тоҷикистон 5 сол пеш мавриди истифода қарор гирифта, дар он қариб 500 нафар шогирдон таҳсили илм мекунанд. Айни замон муассисаи мазкур пурра аз таъмир бароварда шуда ба соли нави хониш ҳамаҷониба омода карда шудааст. тамоми синфхонаҳои муассиса ва роҳравҳои дарун аз таъмири ҷорӣ бароварда шудаанд. мо кӯшиш мекунем ки шурӯъ аз моҳи август қисми берунаи муассисаро аз таъмир пурра барорем ва дар соли хониши нав пурра омода шавем. дар дигар таълимгоҳҳои шаҳр низ вазъи хуби омодагӣ ба соли нави хониш мушоҳида гардид. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Леваканд ба бахши маориф маблағҳо ҷудо карда шуданд ки бо истифода аз онҳо тавонистанд саривақт таълимгоҳҳоро таъмиру тармим намоянд. дар назди таълимгоҳ ва муассисаҳои томактабии шаҳри Леваканд ҳавзҳои шиноварӣ барқарор шуданд ки хурдсолон аз онҳо бархурдор мегарданд. соҳаи тандурустӣ низ дар назари таваҷҷӯҳи мақомоти иҷроия қарор дорад. дар ҳама иншооти бахши тандурустӣ имконоти хуби хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ фароҳам сохта шудааст. ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар шаҳри Леваканд муассисаҳои зертобеи кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ бунёд карда мешавад. бахшида ба пешвозгирии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар нақшаи чорабиниҳои худ сохтмони 4 бунгоҳи саломатиро дар назар дорем ва то имрӯз 2 бунгоҳи саломатӣ аллакай бо машон пӯшида шудааст ва боварӣ дорем ки то ҷашни истиқлолият ҳамин сол нақша дорем ки ба истифода тием. дар якчанд соли охир муассисаҳои бахши тибби шаҳри Леваканд аз таъмири асосӣ бароварда шуда бо муосиртарин дастгоҳу таҷҳизоти тиббӣ муҷаҳҳаз гардонида шуданд. ворид шудани технологияи ҷадиди соҳа ба он боис гардид ки мушкилоти сокинони шаҳр барои истифода аз чунин дастгоҳҳои замонавӣ бартараф гарданд. қаблан барои як ташхису муолиҷа сокинони шаҳри Леваканд ба пойтахти мамлакат сафар мекарданд. ба беморхонаи марказии шаҳри Леваканд ба маблағи 300 000 сомон таҷҳизоти муосири тиббӣ ворид карда шуд. ин ҳам бошад барои кӯмак барои занои ҳомиладор мебошад. ба ғайр аз ин дар нимсолаи аввали соли 2019 боз ба маблағи 300 000 сомон таҷҳизоти муосири тиббӣ ин ҳам бошад барои дар сатҳи сифати нағз хизматрасонӣ ба модару кӯдак равона карда шудааст. ضمن یک مشورت با اشتراک فعالان شهر تاکید کرده شد که در دایره نقشه‌چرابینی‌ها به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان باز تصمیم گرفتند که در 2 جماعت دهات شهر لیوکند صنفخانه‌های ایلاوگی و بنگاه‌های زمانوی را بنیاد کنند. به افتخار این صنایع بزرگ و تاریخی در شهر لیوکند بنیاد بیش از 90 انشاءات گوناگون در نظر داشته شده است. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام رسید. خیر، سلامت و سربلند باشید.